wadde nden ka islam ko badri. Badri adi wadde hare ka islam. Nyande badri ko wonɓe foluno julɓe ɓen. Julɓe ɓe foluno wari heferaɓe 70 nangi 70 e nayo ma ɗiɗo. Bi hasbi riwayat embere no fillaji ɗin ardiri non. Joni noon ɓawo ɓe nangi ɓe ɗo tawi no jeeya e waraɓe ɓen. Jambaro makka on Utbatu bun Rabi'a e yumma goto ben goto makko on Saybatu bun Rabi'a e ɓiɗɗo makko on Walidu bun Utba. Utba bun Rabi'a o ko o woni yumma, kanko woni ben Hindu ɓengu Abu Sufyan, gouverneur jo makka on. Sonnaji on ko on ɗum waɗi. Ɓay ben makko warama, bappa makko warama, nene goto makko on warama, o ari makka o moɓi rewɓe fop. O wita goto ƴawdu e modi mum e danki ha ɓe yottano en. Embargo du sexe. Ɓe waɗi ko yete kon muqata'atul firash. O wi hey kono yo sonnaɓe makka ta goto ƴawdu e modi mum e danki ha ɓe yotto. Dari mawɓe men no wara tilfa nanga daha waɗa maccuɓe ɓe modiɓe men no wango ɗo e heɓingol o ta goto waldo e modi mum e danki. Ɓe waɗi embargo total. Worɓe ɓen jeeji ŋaañi han tawi koyo forme. Formation waɗamo nder yontere ma jonte mo ɓe woni militaire jili armu. Ɓe suti Madina. Ɓawo ɓe sutike Madina yawgol yotto, Nelaɗo sallallahu alaihi wasallam humpitike Makka no arde, ɓe arde konu molanagu mo wima jiiɗirawo trompata goɗɗo famari. Ma mo wi min debbo yangata lan, o woli haala ka soro makko o wolano. Yangay. O sonnajo ɗo min mini hare Badri nden o puusi ha konu forma ɓe ari Madina. Ɓawo Nelaɗo humpitike fi konu ngun, ɓe yalti ɓe fotti e konu ngun ka wiyete Uhud ɗon. Uhud gila nokkure nden sahatul ma'araka on ɗon ka hare nden waɗi ɗon e ka haram ko kilométre ji 4. Hara ko laawol ngol Nelaɗo yaltirno ngol on tigi jokki. Ko adilan hollude ngol laawol ko Dr. Muhammad Soley. Ena ɗon tariqu sayyidi shuhada ko Sayyidina Hamza ɓe innitiri laawol ngol. Hakke ko ɓe wakkili kon hiɓe mandini hay ɓay Nelaɗo yalti ka galle muɗum. Iz gadawta min ahlika tubawwi'ul mu'minina maqa'ida lil qital. Kaɓe fowtino ɗon nokkel ɗiɗi no mandina. Wa juliddaje no waɗa ɗon hay maadi ndin kaaƴe ko kotano kon julidden nokkur nden ko mahirano kon laamu ngun fewn ɗo Arabi Saoudite ɓe ittari hino ɗon ala tariqi sayyidi shuhada ko ɗon Nelaɗo yaltirno ɗon ko 4 kilométre. Ɓawo ɓe ari ɓe wi sahaba ɓen Makka ari ardi e dole molanaɗe. Nyande Badri ko en 113. Ɗum ko a 160 km de la Médine. Hande ɓe ari non joni ɗen ka nder saare Madina ko ɗo ɓe ari haɓugol en. Haray ɗo wakkile o ta goto himme aduna, ta goto faale inde ɗaɓɓen no kefera ko yanira hande. Ɓe ƴetti 40 ɓe naɓɓe ɗon e hoore pellum, sa yahi ɗon ɓe hollete fello ngon no wiye Jabalu Rumat. Ɓe wi onon wone ɗo ko satti o taw yiwɗo. Abu Sufyan woni hoorejo konu iwngu Makka. Nelaɗo woni hoore julɓe ɓe Madina. E yehi ɗon ɓe juuli darɗiɗi ɓe tori Allah polgal. Wona ɗon ɓe ka hoore fello si ɓeya iwri takkoyagol joolol no waɗi. Ɓe wawata hewtude julɓe ɓen ha ɓe takkoyo joolol ngol. Ɓeya ka hoore tellum ɗon fampoɓe dagaje. Abu Sufyan tawi heferaɓe lannay woni o nodditi ɓe ɓawo o wi are ga. O wi wonen ɗo fanniɓe ka hoore fello no ɗofti Muhammadu e wawataɓe. Si ɓe woopimo ɓe cippike moɓugol kono hoyri on tuman en takkoy to yahen se wari Muhammadu dina lanni. Woni ni noon ne ɓe ɓay woni ɗon ha Iblis ari wi ɓayon gañi ke cippe occon kono hoyri. Ɓe lundi yamirore Nelaɗo nden ɓe cippi tun. Abu Sufyan contournoy taari sa yehi Madina ɓe hollete ka ɓe rewruno ɗon pucci ɗi. Ɓe takki joolol ngol ɓe ari ɓe saame julɓe ɓen. Nelaɗo maki unzur ya rabbi unzur ma fa'ala haula wa ma fa'ala haula. Allah ndaari ko ɓe Rumat waɗi, ndaari ko heferaɓe woni warde julɓe. Ɓe pii julɓe ɓen noon ɓe wari 90 goɗɗum eno jeeya maɓɓe Hamza bappa Nelaɗo ko ɗon sahimbina. A Tumbere maraka ɗon nokkurde no ɗon ɓe surra ɗon ka joolol ɗon woni duuɓi 40 ɓawo fatagol Nelaɗo. Ndiyan ari irti genale ɗen ɓe tawi sahabaɓe ɓen gilay Hamza e Mus'ab bun Umair e ko mayno ɗon kon 70 e goɗɗum mo be maɓɓe fure mum noyas ko joni ma ino wattina.
on tuma ɓe eggini ɓe ɗon ɓe naadi ɓe ɗon nokkugo ɓe wattini ɓe ɗon nden nokkurɗon no howa sa yehi ɓe hollete wonde arɗo du'anoɗa shuhada Uhud nelaɗo no du'ani ɓe ko ɓe yimɓe aljanna kono woɓɓe yahay ɗon e toragol ɓe faabinora ɓe nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ɓe maaki fi Uhud ɓe maaki Uhudun jabalun nuhibbuhu wa yuhibbuna Uhud ko fellongo wulluno nden nyande ko julɓe ɓe wara kon nelaɗo maaki ngo yiɗi en enen kadi ɗe yiɗi ngo gon fellono Madina ɗon ko ɗon woni ko Seydina Hamza woni ko sahimbina nelaɗo maako no nden nyande ɓe maaki si tawi en fooli ka hare ɗo mi waray 90 mone ko ɓe wari bappa an Hamza kon andi tawi nelaɗo seytini ɓe maaki si en gayni hare nden ɓay tum ben bappa an liɓama e leydi ko mi mari baba hande mi liɓay 90 kefero mone makko Allah cippini aya Qur'ana wi o oye wa in uqibtum fa aqibu bi misli ma uqibtum bihi si on waɗama waɗe yirko waɗa ɗon ko ngawa nangu goto wara mone bappa ma dari dina Islam Allahu tabaraka taala wi wuri o wi wala in sabartum la huwa khairul lisabirin wuri so muññike ko Hamza wara kon ko ɗum ɓuri o moƴƴande ko mbo wari Hamza o goɗɗo no wiye Wahshiyu maccuɗo yeeyaɗo Makka Hindu no formi mo waɗani mo cadeau geste molanaɗo so wawi warande mo kanko Hamza tum on ɓay o wari Hamza o arti Makka tawi o silmari ɓe watti mo wiide qatilu Hamza ɓiɗɗo gorko warɗo Hamza asadul islam ɓay woni Bilal convaincu mo naati ka dina so nanino ɓe inna qatilu Hamza o wullayno o wiya ndaari inde bonde ko min wari bappa nelaɗo o wi Allah mi torike ma arsi kam warugol neɗɗo lolluɗo andaɗo accanaɗo warugol on ɗo ngol montanala nde ɗo inde nyande hare nden Yarmuk yamama ko ɓe yahanno Musailamatul Kadhab Allah newnani mo wari Musailama o yawinoɗo ko annabajo kutira o juhe on rami winoɗo on ko annabajo Allah newnani Wahshiyu o wari mo ɓay o wari Musailama o yalti o wi julɓe ɓen julɓe no towna mo dow gawiya ɓiɗɗo gorko o wi min du'anelan tunta Allah bonnanan ɗe golle montanon lan kadi wi'ugol lan qatilu Hamza wiyo lan qatilu Musailama itte nde ya inde ko mi warno Hamza wiyon ko kanko wari Musailama ko nden inde noddira ha o maayi faami ko nelaɗo makuno ko wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha ɗum ɗo ko nubza kathira e fi Seydina Hamza ko hanuɗen andude en artay ka darsu ɓe wi en andi ko yewta kon ko naneten kon no yewte fi Seydina Umar no silmiri noon qissaji ɗin ɗi ala sanaduji igra'atu quraishin lirrasuli sallallahu alaihi wasallam igra'at ko ɗum wiyete ɗum ko perservance mana darugol no multira goɗɗo hodamo waɗanamo piiji fi nangugol mo haqqirkin Quraish eɓɓi ɗum ɗo kadi ka takrir 50 badat Quraish fuɗɗi tastakhdimu usluban jadidan heɓe gollitira kadi laawol go kesol kadi andi joni ɓe ronkiriɗa ma annabi sallallahu alaihi wasallam wondude nelaɗo Allah joni ɓe wi yo ɓe ndaru laawol go wa huwa ɗum al igra'u bil mali ko multirgol julɓe ɓen jawdi wan nisa'i e rewɓe wal mulki e laamu muqabil al kaffi an da'watihi ɓe wattitiranayi ɓe ɗum honɗum yo ɓe jogito hoore maɓɓe ga e noddango Muhammadu ngon joni ɓe tertinelaɗo few ɓayi ɓe gerdi ɓe tawi ɓe folata ɓe watti arde ɓe ta julɓe ɓen ɓe nahe modi kaari aray ɗamari ɗo saku kalisi si a wallinayi o dina Muhammad modi kaari jiwo men naniɗa faala ɓengu a jokki Muhammadu o fusala men okkima jiwo ma ɗum arka jiwɓe élection miss ɓeɗe wadde gañiɗo wo en ngari min okkima fo min waɗay eɗon andi yimɓe ɓe no yawiti ɗum moƴƴa ko wiyete kalisi e ko wiyete suddiɗo e ko wiyete yeesoyagal kala mo iblisa pircaneɗi o wopi mo haray o daɗi yo Allah dandu en bone ɗi kalisi ko ɗum wonɗe moƴƴinirde aduna yo Allah dandu en wurude gurdanɗa en hato jina kalisi e mum hay dina kan no hato jine kalisi ka kono noon yo Allah dandu en kalisi folude en waɗina en ko faala
ko yalla waɗin en kalisi waɗinira en kalisi ko faala ɗen kon jawdi no wawi liɓude makko ba jasinamo suddiɗo ɗum kan ko nambara min waɗima yeesojo ma hino ɗo poste si bani adama yiɗi ɗum pandi o wonta sobejo ko ɗiɗo bilmali wannisa'i walmulki muqabila alkaffi an da'watihi ɓe weɓitani ɓe ɗiɗo nangirgol ɓe ɗiɗo capanɗe jowi e tati ɓe wi arsalat quraishun utbata bun rabi'ata liyufawida rasulallahi sallallahu alaihi wasallam ala hadhihi al-igra'at ɓe immini oɗo utbatu geɗa rabi'a omo yoɗɗen fi muɗum halkanoɗo ñande Uhud ñande Badri yo o yahu liyufawida fi yo négocie almufawada ko ɗuyete négociation fi yo yahu o négocie ya nelaɗo Allah on ala hadhihi al-igra'at e dow ɗi sowo sinanɗe ko ɓe ɓiɗo wala takurrannakumul hayatu dunya o ari o proposani ɗum ɗo nelaɗo Allah kono rafada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zalika jumlatan wa tafsilan nelaɗo sali ɗum si wiyama jumlatan fof no ardiri non nde wotere mawɓe fof mi humpaka kon detton wa tafsilan ko ɓe détail kon fof kadi o ƴetti fof o jonni ɓe sewi sembi awa nelaɗo sali ko ɓe addi kon fof sewi sembi Utba o hoti ko kanko arno wi Quraish adaru nadwa o wi da'u muhammadan fa innahu ibnun li akhikum in zahara ala alqaba'ili fa izzuhu izzukum wa in ghuliba faqad istarahtum minhu o wi he ko non terte o ɓiɗɗo musidɗo moɗo Muhammad ɓay o wi o folay si o foloyi teddungal makko ko teddungal mo wiyete ko ɓiɗɗo musidɗo mon ka si o folama kadi ara en fowtike fi makko en wiya en ganda fi makko kono ɓe famano kanko tigi ɓawo fi jiiɗirawo memminike makka wiyama rewɓe hay goto walta takko modi mum kanko hikkino yeeso wi mayi hande en yaroya e beere Badri amin en curbaɓe meɗen ware Muhammadu e julɓe ɓen fof hette rewɓe men ɓen ka daɗɗule ɓe yaari ko ɗum woni ɓe yaadi ambiance ɓe échoui ɓe wi tagrid capanɗe jowi e nayaɓon ta'annatat quraishun ba'da dhalika wa talabat min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam al mu'jizat ɓawo ɓe ronki nde ɗo toɓɓere ka sowon singol sowon sinira jawdi e rewɓe e laamu ɓe ardiri kadi non joni ɓe terti nden ɗon toɓɓere ta'annatat quraishu itti juuɗe nden ɗon ngol ɗon laawol wa talabat min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam al mu'jizat ɓe watti noon landade nelaɗo awa waɗani men kawakeji hollayɗi ko a nelaɗo andi ɓe piyi marsari ɓe yeni marsari ɓe hulɓini marsari ɓe wi a joni yewten addani men seede ko anulaɗo ɓe fuɗɗori on ɗum ka ru'yatil malaika ɓe wi joni ɓay ko a nelaɗo Allah hollumen malaika ɓen kene teɗɗan joni Muhammad noddi Jibril e ɓe malaika ɓe wolta fi muɗum ɓe wiɗa men gomɗin ɗo yo ɓe ari min yaɓe goo wa jarril anhar ɓe ɗaɓɓiri kadi nelaɗo kadi ɓe wi wo Makka ko Sahara ko désert ɓe yalta ɓe ɗaɓɓoya ñameteji saɓɓe ala ndiyan ko ɓe yarnira nakoji joni yo ilinani ɓe canɗi Makka yan bu'an ɓe faala joni yo ilinan ɓe canɗi ɗum ɗo waɗay hamɓe hoolomo kono ɗon andi mu'jiza nelaɗo fou annabajo en hokka mu'jizaji kono ko limitaɗi si a landike mo tonin ko Allahu jonni mo koye o feññin o nantoto o feññinta sabu on ɗum wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha e ɗiɗaɓum ɗum arɗo landi mu'jiza on si tawi ko yo lando o gomɗina annabajo o waɗana e mo si tawi ko landorgol tun fi yo lando naam nde ɓe arno ɓe wi Muhammad siko a nelaɗo Allah emin andi yomin fottu e leɗɗe ɗen ka burure ɗe wiya men ko a nelaɗo Allah nelaɗo maki ɓe ley leggal ɓe maki ko ayyo leggal honɗum wiɗa fiyan leggal ngal wi ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu an